Dobrodojdojte na serija predavanja. Čini mi se da samo toliko mogu da kažem makedonski za sada. Ali ja verujem da ću učiti iz dana u dan i uvek neku novu reč saznam. I evo da na neki način se predstavim za vas koji me ne poznajete. Dakle, moje ime je Siniša Maljik, dolazim iz ravne Vojvodine, što je za suprugu i za mene, znate, malo drugačije nego ono što ovde u vašim krajevima gde imate prelepa brda i jezero. Istina, još nisam imao prilike da odem do njega, ali nadam se kada bude došlo proleće i kada zaista sve bude prelepo da ću i tamo otići. Imao sam prilike da posjetim i druge mesta i gradove ovde, osim Kavadarci, i Negotino, i u Bitola, Ohrid, Gevgelija. Dakle, Prilep, tu smo bili i imao sam priliku da upoznam i određene ljude. Dakle, evo tu sam zajedno sa svojom suprugom. Inače, oboje smo rodom iz Vojvodine. Naša deca su, znate kako kažu, razišli se po čitavom svetu. Najstarija živi u Škotskoj i udata je tamo. Njen muž, suprug je baš sam Škotlanđanin, pa moram tako da kažem. Imaju jedno dete, Luku Danijela, ali na putu je da dobijemo još jedno. Tako da se nadamo da ćemo uskoro biti još jednom deka i baka sa te strane. Mlađa ćerka živi u Beogradu, ona je udata za Marka koji je inače rodom iz ovih krajeva. Dakle, roditelji su Makedonci, ali žive u Beogradu, on je programer i eto, tamo su već 10 godina, jeste. I najmlađi sin je David koji živi u Novom Sadu i on je oženjen i imamo jednu malu devojčicu, malu unukicu, Anđela se zove, ima samo 4 meseca. I da kažemo, jedva čekamo da odemo ponovo do Novog Sada da je vidimo. Tako da, evo, to je naša porodica. Inače, radio sam 42 godine i prošloga leta postao penzioner, ali još nisam ni stekao status penzionera. Došao je poziv da dođem ovde u Makedoniju i da provedem jedno određeno vreme sa vama. Tako da znate da Kavadarci je i moje mesto boravka i moje mesto stanovanja i eto tu sam na neki način kao vaš domaćin, iako sam gost. Ali moram da se pohvalim, dobio sam ličnu kartu i to je već velika stvar, jel tako? Tako da evo još radimo o tome da i supruga dobije, da bismo bili deo vas i učimo vaš jezik, vašu kulturu i sve ono što je vezano za samu Makedoniju. Evo nas kod ove serije predavanja, ali ja bih vas zamolio jednu stvar koju smatram jako važnom, a to je od sutra naveče ja ću postavljati jedno nagradno pitanje. Postoje 2 mogućnosti, da uzmete, da izvadite neki papir i da zabeležite neke stvari, jer će iz ovog predavanja sutra biti postavljeno pitanje i postojaće nagrada, jedna knjiga koju ćete dobiti besplatno, na poklon. Prema tome, ili pišemo, memorija je tu, tako da pokušamo da odgovorimo sutra i na to pitanje. Večerašnje predavanje, zašto verujem u Boga danas? A zašto to kažem? Zato što, znate, ljudi kažu, jeste, verovanje u Boga je postojalo u neka starija vremena, u neko vreme kada nije kao sada 21. vek, kada je tehnologija napredovala, kada ljudi, dostupne su im mnoge informacije na dlanu, samo jednim klikom saznajete sve što želite. Ili možda za starije po godinama koji više ne znaju šta će sa sobom, pa hajde da odu u crkvu, da nešto čuju, da se pomole Bogu. Da li čoveku 21. veka je potreban Bog? Da li postoji prednosti ako uzmemo i čitamo tu knjigu koja se zove Biblija ili Svetopismo? I ako primenjujemo ta uputstva koja su data, napisana pre toliko mnogo godina, jer prva knjiga napisana u Svetome pismu je pisana 1500 godina pre naše ere.
Posljednja Evanđelje po Jovanu je pisano oko 100. godine naše ere. Šta ta knjiga ima meni da kaže? Dakle, pitanje samoga Boga. Zašto to kažem? Da li postoje prednosti u odnosu na onoga koji kaže Boga nema, ja u to ne verujem, a nisam tako vaspitan, to nije u mojem običaju, tradiciji, roditelji moji nisu bili zainteresovani za to i nisu mi preneli tu neku veru, neko znanje o samome Bogu. Pročitajmo prvo jedan biblijski tekst iz Svetoga pisma, koji se nalazi u jednoj novozavetnoj knjizi, to je knjiga o Solunjanima, i pogledajte šta kaže ovaj tekst. I celiot vaš duh i dушата и телото да се запазат без порок при доаѓањето на нашиот Господ Исус Христос. Kada pogledate, čovjek je jedno kompleksno biće. A ne samo da govorimo o nekim fizičkim potrebama koje mi imamo kao ljudi, nego govorimo i o društvenim, jesmo društveno biće, imamo potrebe za kontaktu sa drugim ljudima. S druge strane, tu mi želimo da budemo i mentalno zdravi, ali postoji potreba i za duhovnošću. Nažalost, hrana, iako je jako važna, i bez nje ne možemo, i svakoga dana im doručkujemo, ručamo, večeramo, sad možda mlađi više, mi malo stariji već izbegavamo, ali tako, taj treći obrok. Ali Biblija je prorekla da će čežnja ljudi biti usmerena samo u tom pravcu, u pravcu zadovoljavanje čovekovog apetita, čovekovih želja. U jednom trenutku sam Isus Hristos je spomenuo poređenje i kaže u posljednje vreme, na samom kraju, bit će kao što je bilo u vreme Nojevo. I onda objašnjava da su ljudi jeli, pili, ženili se, udavali se i samo je to bila svrha, a ono drugo o čemu je Noe govorio da će doći potop, za to, eto, nisu bili zainteresovani. Šta je sa nama danas? Da li u pitanju samo fizičke blagoutrobije ili isto tako hranimo svoje misli? Juče ja sam završio jednu seriju predavanja kao što ovdje u Prilepu imali smo u biblioteci i u biblioteci znate 1000 knjiga. Šta je ono što ispunjava moj um? Šta gledam? Šta slušam? Šta je ono što me zanima? Naravno tu su osjećanja, ali isto tako pitanje čovekove duše. Zašto to kažem? Da li se isplati danas u 21. veku imati poverenje u jednu takvu knjigu, možda će biti ružno da kažem, ali mnogi kažu, a to je sam, znate, to je arhaično, to je antikvite, to je nešto iz prošlosti što je zaostalo. Da li je tako? Ili može upravo čitanje te knjige koja sama za sebe kaže da je reč Božja, da mi donese prednosti koje niko drugi ne može da ima koje ne čita. Meni ljudi postavljaju pitanje, pa za stvarno ti danas u 21. veku veruješ u Boga? Nekada da, ali to je zastarelo. Mada u posljednja vremena, ne znam kako je ovdje u Makedoniji, ali znate, kao da je hrišćanstvo počelo da dobija jednu određenu vrednost i čak imamo i onako poznate ličnosti i političare vole da odu u crkvu, da se pokaže kako su pobožni. Postalo je popularno. Jer kada kažem da li se isplati verovati u Boga, znate, ne mislim na novac. Jer da li novcem možete sve da kupite? Da li možete sreću da kupite novce? Odnosno, da li oni koji imaju zaista jako mnogo novaca, da li to znači da su srećni? Postoji jedan fudbaler i to me je onako bilo veoma interesantno, engleski jedan fudbaler, Rooney, koji zarađuje 185.000 evra mesečno. Šta radi s tim novcem, ne znam, ali
gde potrošiti? Svakoga meseca. Da li se sreća može platiti novcem? Žalosno je ako u životu jednoga čoveka ostane samo novac i ništa drugo. I zato želim da večeras govorimo o 7 pričini zašto se isplati da se veruje u Bog danas. I svi razlozi se nalaze u 2 poglavlja jedne male poslanice, jednoga pisma koji je apostol Pavle pisao u jednom mestu koji nije tako jako daleko tu od nas. Kad odete u Grčku, onda možda ste i letovali, Filiba. I u ta 2 poglavlja navode se 7 pričini, 7 razloga zašto se danas isplati verovati u Boga. Filiba je prvi grad koji je apostol Pavle posjetio kada je napustio takozvanu Malu Aziju u ono vreme i kada je prešao u samu Evropu. I pogledajte tekst kako on to objašnjava. За да го познавам него и силата на неговото воскресение и учеството во неговите страдања, грижејќи се мојата смрт да биде слична со неговата. Да некако да го достигнам воскресението на мртвите. Koga je apostol Pavle želeo da upozna? I u ovome tekstu on kaže, najveći cilj i svrha moga života je da upoznam Isusa Hrista. Iako je Savle, to je njegovo pravo ime, bio savremenik Isusa Hrista, nikada se nisu sreli. Tek kada je došlo jedan trenutak da je on toliko žestoko počeo da mrze one koji su se zvali hrišćani, jer su sledili Hrista, on donosi odluku da ide, da putuje 200 km kroz pustinju, da ode u Damask, jer je čuo da tamo postoje neki hrišćani, da ih pohvata, da ih se sudi i da budu ubijeni. I tada se susreće sa Hristom. Hristos mu se objavljuje, progovara i on shvata da je progonio, u stvari, progoneći hrišćane, progona Hrista, njegove sledbenike, čini nešto što je nasuprot volji Božjoj. I tada postaje sam hrišćanin i od progonitelja postaje, danas mi to kažemo, propovednik evanđelja. I njegov uzvišeni cilj jeste da postigne taj karakter, da bude po unutrašnjosti sličan svome Gospodu Isusu Hristu. Ali ne samo to. On kaže, ja bih želeo da upoznam silu njegovog vaskrsenja. Kada bi ta sila kojom je Hristos vaskrsao, kojom je izašao iz groba, kojom je opet vratio se u život, bila u meni, a onda bi ja bio novi čovek, promenjen, i tada bi stvarno istinski služio Bogu. Ali ne samo to. On kaže i zajednicu njegovih muka. I sada, šta to u stvari znači? Kada pogledate prve hrišćane, mnogi stradali. Međutim, ne ono što je bilo neobično. Ovdje u ovoj slici vidite način kako su bili mučeni i čak zverski se ponašano prema njima. Da li su puštali izgladnele zveri, neki su bili razapeti na krstu, čak su njihova tela mazali katranom, zapalili vatru da bi to telo što duže gorelo. A masa okolo, 10.000 ljudi, i sve se to događalo u areni. Ova rimska arena koja nije postojala u ono vreme, ali zamislite masu ljudi od 10.000 koji se raduju kada gledaju kako drugi stradaju. Ovo je rimska arena, imao sam prilike da to posetim, i vidite da su sklonili jedan deo platforme su ostavili kako je nekada izgledalo, a drugi deo je otvoren. Tu dole, ispod, je bio zatvor, bilo je zatvoreno za životinje koje su bile izgladnele ili za gladiatore koji su bili tu i čekali na red kada će doći da urade svoj strašan posao.
mnogi, ali mnogi, ovo je jedan neobičan sad koji se nalazi u Pragu. I u stvari on obeležava trenutak kada je sam Jan Hus bio vođen na lomaču. I vode ga i kažu ljudi da nisu mogli da vide, da se načude kako može da bude mir na njegovom licu, a on ide na gubilište. I njega su isto tako stavili i stavili su granje ispod i zapalili su i Radol pitali su se šta će sad, počeli su da ga nagovaraju, ajde odreci se sada te svoje vere pa ćemo ugasiti vatru. A on znate šta je radio? Počeo da peva. Kako neko može da gleda, kako mi to kažemo, smrti u oči i da peva? I to se događalo sa mnogim hrišćanima. Ovo je razlog zašto se meni isplati danas u 21. veku da budem hrišćanin, da verujem u Boga. Zato što postoje prednosti koje ni na koji drugi način, ni kroz jednu knjigu, ni kroz neki drugi način života ne možete da ostvarite. Ni samodisciplinom, ni obrazovanjem ili bilo čim drugim. 7 prednosti. Pogledajte tekst u Filipljanima 4:4. Raduvajte se sekogaž vo Gospoda i pak ke rečam, raduvajte se. Koja je prva prednost? Radost. A kakva radost? Kakva radost? Znate, da li se hrišćani raduju? Ja sam veoma često slušao od ljudi kako imaju iskrivljenu sliku o hrišćanima. Zašto? Zato što smatraju da oni uvijek treba da budu ozbiljni, namrgođeni, pognute glave, kao znate nekakvi isposnici i možda su to vidjeli na nekim vitražima, freskama u crkvama i misle da i oni treba tako da rade. Ali kada pogledate jedan pravi hrišćanin, prema rečima apostola Pavla, ima jednu unutrašnju radost, što ništa što se događa spolja ne može da poremeti, ne može niko da mu uzme. Zašto? Da li je smeh radost? Da li je smeh znak radosti? Ili može da bude samo prikrivanje onoga što se nalazi unutra? Zašto to kažem? Pitali su jednog mladića koji je bio u disko klubu i koji je plesao uz muziku. Tu je bilo, znate, svega. I pitaju ga, da li si ti srećan? A on kaže, kakvo pitanje? Pa pogledajte, muzika, devojke, nešto, kaže, popijemo i baš se super se osjećam. A ovaj novinar ga pita, dobro, a da li si ti stvarno srećan? A on, znate, ponovo kao ponavlja, pa naravno da jesam, pa uživam u svemu tome. A onda ga je ovaj treći put pitao, a da li si ti stvarno, istinski srećan? A on je sagao glavu i kazao, niko ne zna kako se osjećam. I ne znaju da to što radim je samo spolja, ali mogao bi da istrčim napolje i da vrištim koliko sam prazan. I kada dođem kući, kada sve utihne, kada se svi raziđu, ja se osjećam praznim, jer to i muzika, i ples, i piće nisu ispunili njegov život. Biblija govori ne o spoljašnjoj, nego unutrašnjoj radosti. Radost unutar duše. Ali znate gde je problem? Što tu unutrašnju radost može da samo jedan, a to je Bog. I niko drugi. Da li ste vi srećni? Ali ne povremeno, znate, kad je neki rođendan, kad je Nova godina, kad je neko slavlje, kad je neko društvo, pa onda smo svi raspoloženi i srećni. Da li smo stalno srećni? Neko je jednom prilikom rekao jednu interesantnu stvar. Ki imate poveke korist od eden vistinski hristijanin, otkolku da imate golema crkva vo vašата ulica. Crkva je samo građevina. Jeste, crkva kad kažemo ne samo govorimo o zidovima,
nego govorimo o ljudima. Ali kaže, ako imate u ulici samo jednoga, ali pravog, istinskog hrišćanina, imat ćete veoma velike koristi. Vi ćete imati koristi zato što on, hrišćanin, zrači tom radošću. On je prijatan u svojim razgovorima. On se ponaša uvek predusretljivo, želi da pomogne, ne želi nešto da učini. Njegovo ponašanje je uvek dostojno njegovog imena, jer on sledi Isusa Hrista. I tekst kaže da radujte se svagda. Šta to znači? Pa ne samo oni koji su mladi, pa oni imaju razlog i oni se raduju, nego čak i kako prolaze godine, ta radost ne prestaje, ne jenjava. I još nešto, ne može ništa da poremeti tu radost što se događa s polja. Jedna grupa mladih, nekoliko njih, su bili na jednom izletu. I znate, mladi razgovaraju o različitim temama. U jednom trenutku je jedan od njih postavio pitanje njima, pa kažite mi, kakva je filozofija vašeg života? Kakav je cilj, kakva je svrha, šta želite da uradite, šta želite da postignete? A onda jedan za drugim su kazali, pa želim da završim fakultet, pa iza toga želim da nađem posao, bilo bi dobro u svojoj struci, pa onda da nađem devojku sa kojom ću se oženiti, pa onda da imam decu, da imam porodicu, iza toga da napredujem u svome poslu. A onda je ovaj pitao, dobro i? Pa dobro i onda će doći penzija. A onda je ovaj mladić nastavio, kaže, i onda? Pa kaže, doće starost. I onda? I sad znate to, i onda je postalo malo onako škakljivo, smetalo je. Pa kaže, pa i onda će doći smrt. Onda je opet ovaj mladić kazao, i onda? Ako se sve završava u jednom, nije važno koliko skupocenom i lepom kovčegu, kako je bila svrha života? Da vas nešto pitam. Ko je u prednosti? Onaj koji veruje u Boga i veruje da će biti vaskrsenja i veruje da postoji mogućnost večnog života jer je obećao to onaj koji je večan, a to je Bog, ili onaj koji kaže nema ništa, smrt je kraj, posljednje s Bogom, nema ništa iza toga, koji pati jer te one koji su umrli nikada više neće vidjeti jer je tu apsolutni kraj. Kažite mi, ko je u prednosti? I čak i da nema večnog života, čak i da nema vaskrsenja, ali ona nada koja se nalazi u samome čoveku daje mu potpuno drugačiji pogled na život. Je li tako? Ja kažem ako nema, ali Sveto pismo kaže da ima. Zato što onaj koji je prvi vaskrsao, to je sam Gospod Isus Hristos, je dokaz da on ima silu nad grobom i nad smrću. Već sada. Evo jednog teksta iz Rimljanima poslanice, gdje apostol Pavle sada piše onima koji se nalazi u gradu Rimu, piše svoju poslanicu i kaže im. A Bog na nadešta neka vi ispolni so sekakva radost i mir vo verata. Da preko silata nasvetio duh vašata nadeš da se preumnožuva. Zapazite, spominje se prvo radost, o čemu smo govorili, zatim kaže mir i onda kaže vera. I sad, šta je to vera? Evo jednog interesantnog citata. Šta je to vera? Crsta doverba što čovjek je imao Bog. Kako prihvatamo Boga? Samo verom. Jer nismo u mogućnosti fizički niti da ga vidimo, niti da ga dodirnemo, ali ga verujemo u njegovo postojanje. I znate kada pogledate, mi stalno živimo verom.
juče, prekjuče, kupili ste hleb. Da li ste ikada posumnjali da je možda otrovan? Pa vi verujete. Da li biste krenuli na put ako biste pomislili u sebi da može da vas se dogodi saobraćajna nesreća i da ćete biti barem povređeni ako ne i poginuli? I vi verujete da ako ste krenuli da ćete stići tamo. Mi stalno živimo verom. Pre izvjestan broj godina ja nisam nikada bio u Americi. I onda se dogodio taj trenutak da ipak odem. Ja sam do tada verovao da ona postoji. Zato što ljudi tamo žive, gledam na televiziji, ljudi koji dolaze odande pa pričaju kako to tamo živi. Ja sam verovao da postoji Amerika i možda ću jednog dana otići. Ali kada sam otišao, više nije trebala vera. Zato što se ostvarilo ono što sam verovao. Mi ne vidimo Boga. Ne možemo da ga dosegnemo svojim čulima. Zato što smo ograničeni. Zato što smo grešni. A on je svet. Ali verujemo da je sa nama. Šta je vera? Čvrsto poverenje u samoga Boga. I pogledajte još jednu interesantnu izjavu koju sam našao. Radosta je znamето što se ve vo rezidencijata na srceto kako dokaz deka vlada rotev natre. Nekada su bili veliki poznati dvorci. Ja sam jedno vreme 7 godina živeo u jednom dvorcu i svaki dvorac ima svoju zastavu. I ta zastava je jedno obeležje od samoga vladara koji je sazidao, koji tu živi. I znate da su nekada dvorci čuvali te vladare od samih neprijatelja. Ali ono što nam je bilo interesantno, moja porodica je živjela u Engleskoj, a otišli smo u posjetu ovome posebnom dvorcu koji se nalazi u gradu Askotu. I čim neko dođe u taj grad Askot i pogleda ovaj dvorac, odmah prvo pogleda na zastavu. Znate li zašto? Ako je kralj ili kraljica tu, tada je bila još Elizabeta, ako je tu, tada je zastava podignuta skroz gore. I obeležje podignute zastave značilo je da kraljica je ovde. I znate šta su ljudi radili? Oni su došli tu i stalno su gledali da li će slučajno kraljica da izađe malo da se prošeta pa da imaju prilike da je sretnu. Ovaj tekst koji smo čitali, šta nam kaže? Da radost je kao ta zastava koja pokazuje da je vladar unutra. Ako je Gospod, gospodar našeg života, onda će biti radost, ne smeh samo, nego istinska unutrašnja radost. Još jedan tekst iz Jovanovog evanđelja. Pa така i vije, сега сте нажалени. Но јас пак ќе ве видам и ќе се зарадува срцето ваше. И радоста ваша никој нема да ја одземе. Fenomen. Kaže da hrišćanin može da ima čak i nevolje, može da ima poteškoće, ali to ne umanjuje radost koja se nalazi u njegovom srcu. Ona je jača od nemira. I niko ne može da uzme tu radost, jer je ona unutra zato što je Gospod ovde. Šta je sljedeća prednost? За ништо не грижете се, туку во се преку молитва и молба со благодарност изјавувајте ги пред Бога своите барања. Sljedeće je nema griža. Koja je prednost? Kažite mi, da li su danas ljudi zabrinuti? Jel imaju razloga da budu zabrinuti? I briga je jedna strašna pojava koja jako brzo prelazi u depresiju. Danas je sve u redu. Da li će biti sutra? Moja supruga ima rođenu sestru koja živi u Engleskoj i jednoga dana njen suprug, koji je bio finansijski savjetnik, je došao na posao, uključio svoj kompjuter i na ekranu je samo ovako pisalo: radite još mjesec dana, posle toga dobijete otkaz. Samo jednog dana sve se promenilo.
otkaz. I moraju da misli šta će radi, kako će on prehraniti svoju porodicu kad prođe tih mjesec dana. Hrišćanin ima poverenje u Boga. Ne znači da on nema brige. On se susreće sa nedaćama i problemima života. Ali on zna ko je taj koji zna sve unapred šta će se dogoditi. Ima poverenje u samoga Boga. Znate, to je kao majka koja vodi brigu o svome detetu. I štiti ga, i čuva ga, i brine o njemu, i hrani ga, i sve će učiniti da detetu bude dobro. I onda to dete raste i napreduje. I slušao sam jedan interesantan događaj. Bio je tako jedan mališan koji imao par godina i jedan čovek koji je bio tu uzeo je tog mališana i stavio ga je na zid. Nije bio jako visok čim je mogao da ga stavi i kazao mu je, ajde skoči. I mališan, znate, onako stoji i jedva drhti, plaši se i ne usuđuje se. A onda je došao tata, došao je otac i kazao je, sine, skoči. Šta mislite, šta je uradio? A zašto je skočio? A zato što ima poverenje, jer to je njegov otac. I mi imamo nebeskog oca, koji nama kaže sljedeće, u Petar je to zapisao. Site vaši griži, ostavete gi na nego, zašto on se griži za vas. Poverenje u Boga ne uklanja brigu odmah da ne postoji, ne raspršuje se sve, ali imamo poverenje u nebeskog Oca, da je on vodio naš život do sada i da smo mi u njegove ruci i da on hoće da nam pomogne. I zato, znate, htio bih još jednu stvar da kažem, hrišćanski život nije, znate, neka sedenje i ljuljanje u stolici. I sada, zato što verujem u Boga, sve je uvek u redu. Nije sve uvek u redu. Jedan hrišćanin ima i dužnosti, ima i obaveze, ima i probleme. Zašto? Upravo zbog toga što onaj kome smeta što on služi Bogu, a to je sam Sotona, on stvara te neprijatnosti želeći da ga obeshrabri u njegovom hrišćanskom životu. Ali on zna da Bog neće dozvoliti da on prođe kroz nešto što neće moći da podnese, što neće moći sam da pobedi. Slušao sam jedan interesantan događaj jednome ocu koji je bio zabrinut. I jako je bio zabrinut. Prolazio je kroz nešto što njegova ćerkica koja je imala samo 4 godine nije mogla da razume. Samo je bila da tata se više ne igra sa njom, da je stalno zabrinut, da je stalno pognute glave i videla je da se često kleči i da se moli. Ali ustaje sa te molitve i dalje je zabrinut. I tako je to bilo nekoliko dana i u jednom momentu devojčica je onako, znate kako to one znaju, onako ušunjala se u njegovo krilo i kazala, tata, ili se moli ili se brini. Jer ako se moliš, onda više nemoj da se brineš. I malo pre smo čitali da postoji onaj koji hoće da nas provede kroz naše brige kroz koje prolazimo. Filipenima 4:7. I mir od Božji, što nadvišува sekoj ke gi zapazi vašite srca i vašite misli vo Isusa Hrista. Koja je treća prednost hrišćanskog načina života? Mir. Mir. Šta je posljedica nemira? Juče, zove me jedna osoba, prvo mi je pisala poruku, onda smo se čuli, kaže, Siniša, moli se za moga tatu. Hitno mora da bude odvezen u Kamenicu, u bolnicu, ima problem sa srcem. Dobio je infarkt. Da li se danas isplati verovati u Boga? Ako se ikada isplatilo, onda je to danas. Jer mi smo toliko preopterećeni. Stalno smo pod jedna reč koja se non stop ponavlja. Stres. Stalno smo pod stresom.
I ako ne postoji ta zaštita od strane Boga, da imamo pravi, istinski mir u svojoj duši, onda ćemo i mi završiti ovako, kao ovaj mladić. Jer sada poslušajte sljedeći citat, malo je duži, ali vidjet ćete gde su problemi koji postoje danas, ali ne među samo onima, znate, starijima po godinama, nego među mladima. Koji su najčešći uslovi nesreća i tragedija kod mladih? Saobraćajni nesreći, međučovečko nasilstvo, komplikacije v obremenosti i za vremena porodovanje to, samoubistva, nasilstvo, sida i tuberkuloza, malarija, srcevi bolesti, rak, komplikacije od diabetes, zloupotreba na droga i alkohol sa najgolemite ubivači na mladite luge širom svetot. Zaključak je od studijeta na Svetskata zdravstvena organizacija. Ova je prvata studija koja se zanimava so stapkite na smrtnost kaj mladite vo svetot, vo kategorijata od 10 do 24 godini. Kako što prenese Reuters, vo realnosta vela tije 2,6 milioni mladi luge vo svetot umira sekoja godina. Rezultatite od studijeta pokažu deka 2 od 5 smrtnih slučaji vo ova возраст se predizvikani od nasilstvo ili se posljedica na samoubistva. Nesreki se glavnite ubivači kaj maškite adolescenti, so stapka na smrtnost do 14%, a potom sljedat samoubistvata so 6,3%. Komplikacijite vo bremenosta i za vremena porodovanjeto se vodečki pričinitelji na smrtnost kaj tinejdžerkite so stapka od 15%. Čovek koji živi sa Bogom ima sasvim drugačiji stav. On je u realnosti. Hrišćanin nije pod staklenim zvonom. Tu je. Zajedno smo svi. Ali on je srećan. Srećan i ima mir. Ima smisao života u samome Bogu. A ovdje je upotrebljena jedna interesantna grčka reč, Filipaj, što znači sačuvati. To je jedna vrsta zaštite, ali znate, upotrebljen je jedan izraz kao jedna ograda ili čak bolje kao vojska koja čuva granice svoje države. I zato Isus Hristos kaže da ja ću biti taj koji ću vaše srce da sačuvam, da budete zdravi i fizički, a i psihički i duhovno. I onda nastavlja dalje. Mir vi ostavam. Mir od svoj vi go davam, jaz vi go davam nekako što go dava svetot. Da ne se plaši srce to vaše, nitu da se boji. Zapazite, Hristos kaže, ja ću vam dati svoj mir. I nemate straha za budućnost, jer on je onaj koji zna i prošlost i sadašnjost, ali njemu je otkriveno, on je sveznajući i sama budućnost. Idemo na sljedeću prednost. A ponatamu, braća moji, na ona što je vistinsko, što je česno, što je pravedno, što je čisto, što je ljubezno, što je dostojno za slava, na ona što je dobrodetel, što je za pohvalba, samo na to mislite. Kakva je ovdje prednost? Kontrola nad umot. Kakve su naše misli? A svašta može da dođe. I Martin Luther jednom prilikom je pokušao da napravi jedno poređenje kad su u pitanju misli i rekao je ovako: vi ne možete zabraniti pticama da lete iznad vaše glave, ali možete da im zabranite da naprave gnezdo na vašoj glavi. On govori o mislima. Svakakve misli mogu da prođu, ali ne smemo da se zadržavamo, da budu deo nas, da se preopterećemo sa tim nekim negativnim, stvarima, jer ono o čemu mislite, to ćete onda sutra i kazati i to ćete i uraditi. I zato prednost je biti hrišćanin, jer Bog hoće da sačuva naše misli. Evo još jednoga teksta. I ona što go naučivte, primivte, čuvte i vidovte vo mene, to vršete go. I Bog na mirot ke bide so vas. Zašto je to važno?
Zašto ljudi odlaze u krizu? Zašto se troše tone i tone lekova? Zato što ne mogu da nađu mir, da se smire. Zašto oduzimaju sebi život? Imao sam prilike da ovo čujem od čoveka koji je to doživeo. Ne priča, ne pročitano, čoveka koji je doživeo. Preko puta njega je živela jedna porodica, veoma imućna porodica. I mladić koji je bio jedinac, trebao je da napuni 18 godina, a već je imao sve. Već je imao odmah pored očeve i majčine kuće svoju kuću, nameštaj unutra, sve aparate, sve najskupocenije, sve najbolje. Već je imao prilike da položi vozački ispit, već je dobio vozačku dozvolu i novi automobil. I sada kada je dobio 18 godina, kada je napunio 18 godina, znate, razni pokloni su došli od strane rođaka. I jedan rođak mu je za rođendan poklonio pištolj. I 500 metaka. Ja ne znam koliko košta pištolj i ne znam koliko košta jedan metak, ali slušajući, čitajući neke novine, kažu da jedan metak vredi oko 3 evra, pa sad vi pomnožite sa 500. I sad on, znate, nije 18 godina, ne sme sad on da puca gde god hoće, onda je odlazio je tako pored reke gde nema nikoga, onda je poređao tamo neke flaše, pa je učio, znate, da gađa i tako dalje. I onda u jednom trenutku, veoma brzo, posle ovoga, izvršio sam ubistvo. Zašto? I čovek koji je to doživeo mi priča. Jedno su, znate, istraživanje. Nedelju dana su čekali, dok nisu tu forenzičari došli, agenti, ispitivanje, šta se dogodilo, zbog čega i tako dalje. I otac nije hteo da jede. Hteo je da umre od gladi i žeđi za svojim sinom. Zašto kada je sve imao? I kuću, i nameštaj, i automobil. Sve je imao, a tek 18 godina. Izvršio sam ubistvo. Znate, stručnjaci kažu, svaki čovjek na ova planeta ima barem jedno bitije za kog treba da žive i koje mu je potrebno. Barem jedno biće. Barem jedno. Ali, dragi moji, pored toga što mi možemo da imamo nekoga kao ljudi, postoji jedno biće koje je najbolje imati ga, a to je sam Bog. Idemo dalje sa još jednom prednošću. Ova go velam ne poradi nemanje. Bidejki se naučiv da se zadovolvam so ona što go imam. Znam da živeam i vo skudnost, znam da živeam i vo izobilstvo. Naučen sum na se i sekako, i sit da bidam i glad da trpam. I vo izobilije da sum i vo nemanje. Još jedna prednost. Zadovoljni su ona što go imate. Jeste, apostol Pavle, kada pogledate, imao sam prilike da posjetim njegovu kuću, bio iz veoma bogate porodice. Jer ne bi mogao da bude školovan u Jerusalimu, već sa 12 godina je otišao tamo, kod najpoznatijeg učitelja onoga vremena Gamalaila, da nije bio i pametan i bogat. Ali on kaže, ja sam navikao da imam, ali sam navikao i da nemam. Jer kada on piše svoje poslanice, onda on kaže, ja sam prošao mnogo toga. I brod se lomio, i u gladi, i u siromaštvu, i proteran sam bio, i tučen sam bio. Jednom su ga toliko tukli da su ga bacili na smetlište misleći da je mrtav. Sve sam navikao. Zadovoljni sa onim što imamo. Kažite mi, da li se uvek sve završava ovako, sa stiskom ruke i sa osmehom? Ili se događa da bude i ovako? Nezadovoljstvo. A nezadovoljstvo gde?
tamo gdje bi trebalo da bude jedinstvo i sloga u porodici. Svađe, a posljedice? I Biblija govori o krajnjem cilju. Nema pravde, dragi moji, na ovoj zemlji. I nemojmo očekivati da će biti. I zato moramo da gledamo u budućnost. I Sveto pismo onda kaže, gde je izvor sile za takav jedan način života? Sve možem preko Isusa Hrista koji me krepi. Sve mogu kroz Isusa Hrista. Evo jednog interesantnog razgovora između jednog hrišćanina i sledbenika Bude. I onda je on kazao, i mi budisti i vi hrišćani dobro znamo šta je dobro, a šta je idealno. Pravila budizma i hrišćanstva su tako dobra. I u našoj nauci je sve tako lepo i idealno na papiru, kao i u vašoj. Samo što mi nemamo nigde napisano gde je sila da se to postigne. A kada je u pitanju hrišćanstvo, onda imamo upravo onoga koji je osnivač tog hrišćanstva, samoga Isusa Hrista. Dragi moji, sila za ispravan, smisaon život jeste u Isusu Hristu. Kroz čega je prošao apostol Pavle? Već smo spomenuli malo, mnogo toga. U jednom tekstu on nabraja šta je sve doživao u svom životu. Ali on kaže, a ja sam to zaslužio. U smislu, bio sam progonitelj. Pa sada ako ja doživljavam da budem progonjen, pa šta drugo da očekujem? Krvnik, ubica. Ali onda je doživao susret sa Isusom Hristom i sve se promenilo. Prava, istinska transformacija u njegovom životu. I sada on objavljuje Hrista i na kraju dolazi do ovoga mesta. Dolazi do Rima. I dolazi u zatvor. Znate, sada taj zatvor jako lepo, vidite, piše da je to zatvor gdje su bili apostol Petar i Pavle. To sad izgleda, znate, jako lepo i možete da siđete dole i spuštate se, trebate platiti 10 evra da biste vidjeli kako izgleda unutra, ništa posebno. Sada je to, znate, kao jedna lepa soba, a tada je to bila jedna rupa u zemlji. Vlažno, mračno, samo jednu sveću ima. I on nije nezadovoljan. I on govori o nečemu da je evanđelje učinilo pravu, istinsku promjenu u njegovom životu. I on upotrebljava jednu izraz dinamis. Što znači, znate, kao danas mi kažemo dinamit, jel tako? Kao eksplozija koja je promijenila njegov život. Ko je to uradio? To je uradio Hristos. I on je bio srećan i gdje god je išao, on je govorio ljudima o tome kakvog je prijatelja našao u Isusu Hristu. Još jedna prednost hrišćanskog načina života. Moj od Bog, po svoje to bogatstvo, neka je ispolni sekoja vaša potreba, za slava preko Hrista Isusa. I to je posljednja 7. prednost, će gi ispolni siti naši potrebi. Ali zapazite, ne kaže da će ispuniti svaku našu želju, jer mi imamo razne želje, a i one velike, a i one male. Nego kaže svaku našu potrebu. Neće nas ostaviti. Da li se isplati verovati u Boga? Da nabrojimo sve. Radost, nema griža, mir, kontrola nad umot, zadovoljstvo s ona što go imame, sve možem vo Isus Hristos i tojki gi ispolni site naši potrebi. Je li ima prednosti biti hrišćanin i verovati u Boga? Ali da znate, pored ovoga postoji još jedna stvar, posljednja koju hoću da spomenem, koja nam u stvari govori da to su ne samo spoljašnje i unutrašnje, nego postoji nešto što čini samo Bog i niko drugi ne može da uradi. Otkrivenje 1.5. I od Isusa Hrista, koji je veren svedok,
prvoroden od mrtvite i gospodar na zemljite carevi. Nemu koji ne vozdubi i izmi od našite greovi preku svojeta krv. Ovde je rešenje za naše grehe. Ja sam zahvalan Bogu što mi se otkrio, što ga poznajem, što znam da je darodavac moga života, da održava moj život, što sam istinski srećan, zadovoljan, imam mir u svojoj duši i daje mi prednosti na koje sam mu zahvalan. Tog Hrista i ja večeras se nudim vama. Pokušajte. Ništa ne možete izgubiti. Postoje takvo predivne prednosti koje nam daju pravi istinski smisao života sada, ali mogućnost večnoga života kada se Hristos vrati. O tome ćemo još kasnije govoriti. Neka Gospod bude taj koji će nam pomoći u našem životu. I voleo bih da se na kraju spognemo glave i da se pomolimo. Oče nebeski, od svega ti srca hvala za predivne prednosti koje imamo zato što služimo tebi. I te prednosti si omogućio svakom čoveku koji je ikada živeo na planeti Zemlji. Jer ti kao stvoritelj, dobri otac, voliš svako biće kome si dao život. Postao si spasitelj kroz žrtvu Isusa Hrista, da naši gresi koje činimo mogu da budu očišćeni, obrisani Hristovom krvlju i da budemo potpuno čisti pred tobom, da bi mogao da nas uvedeš u carstvo tvoje koje će trajati večno. Pomozi da već sada tu prednost što te sledimo možemo doživjeti, da bi onda se radovali i doživeli reči tvoje koje ćeš nam kazati: uđi u radost gospodara svojega. Neka to čuje svako od nas. Molim te u Hristovo ime. Amin.